Dipoelo tša mphato wa marematlou di bohlokwa kudu ka ge e le leswao la leeto la thuto ya motheo la mengwaga e 12. Ge naga e lebelletše dipoelo tša barutwana bao ba ngwadilego ditlhahlobo tša marematlou ngwagola, baithuti ba tla lekolwa go ya ka dithuto tša bona tša peleng. Ka ngwaga wa 2017, barutwana ba mphato wa marematlou ba tšweletše dithutong tša bona ka tekanyo ya dipersente tše 75. Ka 2019, dipoelo di rutogile ka dipersente tše 61. Palo yeo e bile godimo kudu sebaka sa mengwaga e mentši. Ge barutwana ba ngwaga wa 2020 le 2021 ba atlegile gabotse ka tlase ga maemo a boima a leuba la COVID-19 le aparetšego lefase, go tla bonagala ge eba barutwana ba tla kaonafatša dipoelo tša bona. Go sa le bjalo, mengwaga e mentši ya go feta, barutwana ba mphato wa marematlou ka profenseng ya Kapa Bohlabela, Northern Cape le Limpopo ba paletšwe go feta dipersente tše 70. Efela ka 2021, Profense ya Kapa Bohlabela ya atlegile ka dipersente tše 73, dipoelo di kaonafetše ka dipersente tše 4,4 go tšwa go ngwaga wa 2020. Profense ya Northern Cape ya atlegile ka dipersente tše 71,4. Barutwana ba mphato wa marematlou ka ngwaga wa 2021 ba kgonne go tšwelela ka palo ya godimo ya go ba dumelela go engwadiša yunibesithi. Barutwana ba tla amogela dipoelo tša bona bošegogare ka la 19 Janaware. Distatamente tša dipoelo di tla ba gona dikolong ka la 20 kgweding ye.